Imiterere y'uburinzi bwa Perezida Paul Kagame ntabwo ari umukino w'imbaraga z'umubiri gusa, ahubwo ni urwunge rw'amayeri n'amayobera ahishe uburyo bw'ubwenge n'ikoranabuhanga rya gisirikare ryo mu kinyejana gishya. Inyuma y'inyandiko n'amashusho abantu babona ku mbuga nkoranyambaga hari uruziga rw'ubutasi n'ubwenge bw'ubukorano AI buhora bugenzura buri kintu cyose gikomye, ndetse n'umuvuduko w'amaraso w'umuntu wese uri hafi y'umukuru w'igihugu. Abasirikare bamurinda ntibitwa abarinzi gusa, ahubwo ni abatabashwa batojwe gushwanyaguza igitero mu masegonda 5 mbere y'uko kiba, hakoreshejwe intwaro zifite utwuma tw'ubwenge. Imodoka agendamwo mu mihanda n'indege ze mu kirere zizengurutswe n'imirasire itaboneka n'amasasu y'ikoranabuhanga azimya itumanaho ry'umwanzi cyanojamuzi, ku buryo nta gisasu cyangwa icyombo cyabasha kuzigeraho. Buri rugendo rwose agirira mu gihugu cyangwa mu mahanga rukurikiranwa n'utudege twa drone tukazenguruka nk'ibirometero 5 dutata akantu kose, tukohereza amashusho meza cyane mu kigo cy'uburinzi cyihariye. We niza amatwi nkuvira umuzingo nkubwira akantu ku kandi, urasobanukirwa neza uburyo nyakubahwa Perezida Paul Kagame arindwa bihambaye. Nje nk'ibisanzwe n'indayambaye Jean Claude. Umutekano w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ushingiye ku mutwe w'indashyikirwa wa Republican Guard RG mu magambo y'imini, ukorera hamwe mu gukurikirana hafi umutekano wa perezida. Uru rwego rugizwe n'abasirikare batoranyijwe mu buryo bukomeye cyane hagendewe ku bipimo 100% by'ubuzima, ikinyabupfura n'ubushobozi bwo guhangana n'imihangayiko ikabije y'urugamba. Ubushakashatsi n'isesengura mu bijyanye n'umutekano byerekana ko 15% by'ingabo z'u Rwanda RDF zihabwa imyitozo ikomeye cyane, ariko abagera kuri 2% bonyine muri bo b'indashyikirwa nibo bashobora kwinjira muri uyu mutwe nyuma yo gutsinda ibizamini by'ihame nta kosa na rimwe bakoze. Aba basirikare batorezwa mu bihugu bifite tekinike zihanitse nka Israel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, aho bigishwa gusesengura ibyago bitaraba mu masegonda 5 gusa. Imiterere y'uru rwego iteye ubwoba cyane ku buryo habaho amatsinda mato akora amasaha 24 kuri 24 asimburana mu buryo buteye ubwoba, ku buryo n'umwanzi atashobora kuhakandagira. Inshingano zabo zikurikiranwa n'abayobozi bakuru ba gisirikare bafite uburambe bw'imyaka itari munsi ya 20 mu bijyanye n'umutekano n'ubutasi bwa tekinike. Buri musirikare uburi hafi ya Perezida Paul Kagame aba afite ubushobozi bwo kurwana n'abantu 6 bitwaje intwaro icyarimwe, akoresheje amaboko gusa n'ubwenge bwo gufata ibyemezo byihuse cyane. Ubu buhanga n'imyitozo itajegajega bituma RG iba umusemburo w'umutekano utagereranywa, utanga icyizere cy'izina mu nzego zose z'ubuyobozi bw'igihugu. Icyiciro cy'uburinzi bwa hafi n'ubwa kure bw'umukuru w'igihugu bwubatswe n'amahame akomeye y'imete 3 zigenga amahame agenga uburinzi bwa perezida. Imete ya mbere igizwe n'uburinzi bwa hafi cross protection detail bw'abasirikare bari hagati ya 12 na 24 bahora bakikije perezida aho agiye hose, bambaye amakositimu arimo imyenda ikumira amasasu bullet proof vest yo mu bwoko bwa level 5. Imete ya kabiri igizwe n'abakozi b'iperereza bazwi nka plain clothes agent cyangwa undercover operators babarirwa mu magana, bavanze n'abaturage bo mu rwego rwo gutahura imyitwarire idahwitse y'umuntu uwo ari we wese uri mu ntera ya metero 500. Imeta ya gatatu yo igizwe n'abasirikare bafite intwaro ziremereye n'abakomando babanza kugenda bakagenzura neza haba ku manywa cyangwa nijoro aho inama izabera, bakoresha imbunda z'indashyikirwa nka H.E M200 intervention zishobora kurasa neza nta guhusha ku kintu kiri mu ntera ya metero 2000. Inzego z'umutekano kandi zikoresha imbwa zatojwe neza zifite ubushobozi bwo kwihumuriza no gutahura ibisasu bitandukanye mu masegonda make ku kigero cya 99%. Iyo perezida ari mu rugendo, imihanda igenda ifungwa mu buryo bw'imibare kugira ngo imodoka ye itagira ikiba. Iri genzura rya hafi rishingiye ku kubungabunga umutekano mu mpande zose, rituma icyuho cyose cy'umwanzi gifungwa burundu. Umutekano wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame urangwa n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rihanitse cyane ry'imodoka z'intambara zikoze mu cyuma cy'akataraboneka n'intwaro zigezweho zo mu kinyejana cya 21. Imodoka y'umukuru w'igihugu yo mu bwoko bwa Armored State Limousine ifite uburinzi bwo ku rwego rwo hejuru bwa VR10, bivuze ko ishobora guhangana n'ibisasu bihambaye ndetse n'amasasu y'imbunda ziremereye nka AK-47 cyangwa Dragon of Sniper Rifles. Izi modoka ziba zifite amapine yo mu bwoko bwa run flat ashobora kugenda intera y'ibirometero 80 ku muvuduko wa kilometero 90 ku isaha, kabona nubwo yaba yarasandajwe n'amasasu. Mu modoka ziba zizengurutse perezida haba harimo imodoka yihariye itwaye cyanojamuzi H.E Paul military band system ishobora gufunga imiyoboro yose y'itumanaho ya radio, GPS n'amarezo ya telefone mu ntera y'ibirometero 3 gusa. Iri koranabuhanga ryo gufunga imiyoboro electronic countermeasures rikumira ibisasu bishobora guterwa hakoreshejwe telefone cyangwa amaradiyo
Mu modoka kandi haba harimo ibyuma bishinzwe gutahura imirasire ya laser warning receivers byaburira abashinzwe umutekano mu gihe umwanzi yaba ateye isasu ryerekeza kuri iyo modoka. Intwaro zikoreshwa mu burinzi bwa hafi ziba zanditse mu buryo bw'ikoranabuhanga rya smart firearms zifite biometric sensors ku buryo zikoreshwa n'umuntu wemewe gusa. Ziba zifite ibyuma bitahura aho igisasu giturikiye acoustic gun fire locators. Mu gihe cy'akajagari mu bijyanye n'ubutasi bwa tekinike n'ikoranabuhanga ry'ikirere, uburinzi bwa Perezida Paul Kagame bukoresha utudege duto tuzwi nka drone n'ubwenge bw'ubukorano artificial intelligence mu buryo budasanzwe. Iyo hari igikorwa cyangwa inama rusange, utu tudege duto twa drone tuba dushinzwe ubutasi tactical surveillance drone tugurukira mu kirere mu ntera metero 300 kugira ngo dufate amashusho neza cyane y'agace kose perezida aherereyemo. Izi drone ziba zifite ubushobozi budasanzwe bwo kubona neza umuntu icyo afite icyo ari cyo cyose n'ubuhanga bwo gutahura abantu bihishe mu mwijima cyangwa mu bihuru. Amashusho yose y'agace k'ibirori yerekanwa mu kigo cy'uburinzi cy'ikoranabuhanga, aho AI isesengura isura y'umuntu wese facial recognition technology ikaba yagaragaza nyir'ijisho ribi imuvanye mu bantu 50,000 bakekwaho icyaha cyangwa umutekano muke mu masegonda 2 gusa. Iri koranabuhanga rishobora gupima no gutahura imyitwarire y'abantu, nko kureba uhari wese ufite umutima utera nabi cyangwa urimo kwitwara mu buryo budasanzwe. Ibyuma bifata amashusho bizwi nka CCTV cameras biba biri mu mijyi minini cyane bo muri Kigali, biba byahujwe n'ikoranabuhanga rya AI bituma umutekano urindwa mu buryo bw'ikoranabuhanga rikaze rikurikirana buri kintu cyose gishobora guhungabanya umutekano. Biba byahujwe n'ikoranabuhanga rya AI. Iri koranabuhanga rigezweho rituma umwanzi atagiraho ahingukira, haba mu kirere haba no ku butaka. Umutekano w'umukuru w'igihugu mu bijyanye n'ingendo zo mu kirere hano mu Rwanda no mu mahanga ugengwa n'amabwiriza akaze cyane y'ubuhanga bwa gisirikare no mu by'ikirere. Indege ya Perezida Paul Kagame kuri ubu izwi nka Dassault Falcon 7X ifite ikoranabuhanga rihanitse rya missile defense system rikumira kandi rikayobya ibisasu bishobora kuraswa mu kirere bikurikiranye ubushyuhe. Iri koranabuhanga rya chaff and flak countermeasures rikumira ibishashi by'umuriro bigatuma igisasu cy'umwanzi kiyoba kigahindura icyerekezo kure y'indege ya perezida. Mu kirere cy'u Rwanda inzego z'ingabo ziba zifite radari zigezweho zo mu bwoko bwa 3D air surveillance radar zishobora kureba no gukurikirana ikintu cyose kigendera mu kirere mu ntera y'ibirometero 400 iyo perezida ari mu rugendo rwa kajugujugu helicopters. Akenshi hagenda kajugujugu zirenga 2 zisa neza kugira ngo umwanzi atayobora igitero ku ndege nyayo irimo umukuru w'igihugu. Inzego z'ikirere z'ingabo zizwi nka RDF Air Force ziba zifite amakuru yose ku masegonda 100% ku bijyanye n'ibinyabiziga byose biri mu kirere ndetse n'imiyoboro y'itumanaho ya satellite ihora ifunguye. Iri genzura rya gisirikare mu kirere rituma ingendo zose ziba zifite umutekano usesuye ku buryo budasubirwaho kandi budahungabanywa n'imbaraga z'umwanzi. Inkingi ya mwamba ituma uburinzi bwa Perezida Paul Kagame buba ubw'indashyikirwa mu gihugu no hanze yacyo ni uburyo bw'iperereza rikumira ikibazo kitaraba rikorwa n'urwego rw'ubutasi rwa gisirikare Defense Intelligence Department. Iyo habura ibyumweru 2 imbere yuko umukuru w'igihugu agera ahantu runaka, itsinda ry'ubutasi ryitwa Advance Team riragenda rigakora isuzuma ry'imibare n'uburyo bwose bw'umutekano. Iri tsinda riragenda rigafatanya n'inzego z'ibanze rigasuzuma amazi n'ibiribwa 100% bishobora gukoreshwa n'imiyoboro y'amashanyarazi n'itumanaho kugira ngo bidahungabanya. Mu masaha 24 mbere yuko igikorwa kiba, inzego z'ubutasi zikoresha mudasobwa n'uburyo bwa cyber security mu kugenzura imbuga nkoranyambaga n'itumanaho ryo muri ako gace kugira ngo batahure niba hari abantu barimo kugambarira igikorwa kibi. Mu gihe cy'ibirori habaho gutegura amayeri y'inzira z'ubuhungiro zirenga 3 zitandukanye, zikaba zizwi n'abarinzi be ba hafi gusa kugira ngo mu gihe cy'amakuba bitabazwe mu masegonda 30 ya mbere. Iri perereza rishingiye mu gukusanya amakuru information synthesis rifatanyije n'inzego z'umutekano mpuzamahanga mu bihugu perezida azasura, bigatuma umutekano we uba utajegajega. Ibi byose bishimangira ko uburinzi bwe butubakiwe ku mbaraga z'intwaro gusa, ahubwo bushingiye ku bwenge n'ikoranabuhanga ritajegajega. Mbaye mbashimwe imitwabanye bibutsa gukanda subscribe, like kandi yuko kwandika muri comment utubwire ikintu cyagushimishe kuri umutekano wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame.